libre po kayo, ma'am. Pasuyo na lang po, ma'am. Samahan niyo na lang po ako na buksan po sa likod po ng Banyuran. Sa aming lahat. And kay Nanay Anastasia, happy 81st birthday po sa inyo, Nanay. Nay, meron na ba kayong idea kung kanino galing yung surpresa ito para sa inyo? Meron po ba kayong idea, Nay, kung kanino po galing yung surpresa? Dapat nyo na, nasyupayin ng surpresa si Kayuya. Walang sabihin. Naman, wala yung idea ng nanay. Nay, ayon sorpresa, wala magsimpawit doon na message or letter na basahin ko na para sa kan. Okay? Alright. Okay, yan dyan letter, Nay. Happy 81st birthday, Nanay. Manunay, pisa salamat ko Diyos siya katawan, ta sa bilamot yan ako, yung kianak yun. Umon, sa tulong ng katawan tayong Diyos. Anlanang kon ipipikas, kakumon, danang yamaksil, sulaman yun. Iyarawida kayo, gadanto ka man niya sakit. Tanidanda kayo ni yadukoy na bilay. Yan nakaiba mi kayo, yung mabayag. Tandanang yun ni Ray, kaapuan yu at huwag. Nay, umon, apalikat tan anang yun ni Ray, sorpresa mi. Manasikaso kayo yalana. Ag kayo lapanis ng panis at kakawayanan. Inatnaro mi kayo tan anak yo. Manugang tan aray apuyo. Ag kayo mapaga, ag mi kayo kaulyanan. Anggad kapigan. Happy birthday ulit, Nanay. Mag-ingat kayo. We love you. Inatnaro mi kayo. God bless you always, Nay, from Maribel. Ayan, palakpakan naman po natin si Nanay Anastasia po. Nay, may message po ba kayo? Walay message yo para sender, para anak yo si Ma'am Maribel. Tandyan sa anak yo. Salamat kayo. Salamat. Kayo. Okay na po ba, Nay? May message pa? Wala na. Ayan. So, nakitang-kita naman natin na happy-happy si Nanay. And may request everyone na sabay-sabay po natin kantahan si Nanay Anastasia ng happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, mabilis naman po, sabay-sabay. Happy birthday to you. Balakbakan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, Nay, napaka-special naman po ng cake natin. And before we blow the candle po, make a wish na lang po tayo, Nay. Ayan. Man-wish kayo, Nay. Wish. Wish, tapos blow nyo na yung candle. Sibukan nyo na may candle. Sibukan nyo. 1, 2, 3, and sibok.
Ayan! And once again, happy 81st birthday po sa inyo, nanay. And nay, meron pa pong pasurpresa ang cake na yan. Nay, request po namin na kuyurin nyo ay. So, ayan. Kuyurin nyo na ba yan, nay? Kuyurin nyo. 1, 2, 3, and go! Ayan. Andiyan na, ito mo ng ay. Wow! Inay! Sige pa, Nay. Diretso lang. Diretso lang, Nay. Dalawang kamay na. Parang hindi kayo may naman. Ayan. Sana all. Wow. Diretso lang, Nay. Ayan. Palok ka